Zar da idemo, bit će nas i bilion. Mrzi me hiljada, a zaboli me. Džabe skrivaš se, genije će da te naće. Genije, genije, moje ime viču. Ne znaš ko sam, a ja znam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija. Nije zajebancija, knjiga informacija. Pozdrav genije, danas radim mišljenje o Vanime u 30 sekundi. Ja volim Vanime, obožavam ga gledati i volim te njegove fore i smijem se uvijek kroz njegov video, a nekad mi ispane glup. Da, i onda kad nekad mi čak i dislikeom video, ali uglavnom, znači, pozdrav i volim ga, braćo. Pozdrav genije. Evo moje iskreno mišljenje o Vanimiju, znači najjači je braćal na Balkanu, na cijelom svijetu mi je, najomiljeniji mi je YouTuber, volim ga i ova pesma što je sad izbacio, znači najjača je na cijelom Balkanu, ma šta na Balkanu, na svijetu, znači YouTuber je vrh, smiješan, cepam se na njegovim klipovima, tako da ekstra, stvarno, pozdrav. Ne znam što svi toliko volite Vanimija kad je lik bukvalna kopija Lifija i ako on govori da je kopija Lifija i zebaj se na to ne znači da nije. Ćao svima, moje mišljenje o Vanimiju jeste da on dosta dobar YouTuber koji jeste donio dramu na YouTube. Tačnije, on je jedan od onih YouTubera koji je donio dramu na balkansku YouTube scenu i najveća drama koja se desila ove godine, mislim do evo sada ovoga mjeseca, jeste Vanimi. Znači ona je napravljena od strane Vanimija kad je on posumnjao da je počela drama između njih dvoje. Uglavnom Vanimi ima stvarno kvalitetan content, ali stvarno diže dosta velike drame. To je bilo to, čao. Pozdrav svima, ja sam Dubki, dobrodošli na moje mišljenje o Vanimiju. Znači, prije svega da se zahvalim geniju koji mi je pustio da kaže moje mišljenje o Vanimiju. Prije svega da kažem, ovo nije nikakav hejt na Vanimiju, ovo je samo moje mišljenje. Znači, Vanimi je po meni ok YouTuber, a samo što mi se ne sviđa je način koji on snima, content njegov, što se bavi rentovima, prozivanjima, reakcijama. Znači, ne sviđa mi se to, jer tako lik pravi drame na YouTube-u i tako zarađuje preglede, razumete? Da je on, na primjer, normalan koji svi drugi snimaju gameplayeve, live-ove i tako to, streamuju igrice, ta bi već mogao onako, baš da ga pratim dugo, ali ja znam da se smeje neki put u klipu, ali trebao bi da krene on da čovjek krene da, kako da kažem, eto, da se vrati na onaki stare kontent da je bio snimao gameplayeve, GTA 5 i tako to. Eto, to je bilo moje mišljenje, veliki pozdrav za genija, još jednom veliki pozdrav za sve vas. Možda u opisu ćete vidjeti moj kanal i to je bilo to, ćao, to. Vanimi je jedan jebeni kralj koji me usreći kad izbaci svaki njegov novi klip, koji mi nabaci osmijeh na lice i uz njega se najviše ne smijem. Znam da shvaćate taj osjećaj. Kad Vanimi izbaci klip, na primjer kao ova nova njegova pjesma, ja sam poludio, znači. Sve najbolje liče. Sretno do milion suba. Pozdrav geniji. Ljudi, ja sam Dijana Sakana i Dino i današnjem videu radim video za genija i reći ću vam nešto o Vanimiju. Znači ljudi, Vanimi je jako dobar YouTuber koji samo gora napred i drobi sve hejtere. Puno ljudi je probalo sa tim kontentom snimanja kakav on snima, ali on je jedini YouTuber koji se probio do 100.000, do 200.000 i sad idemo do 300.000, braćovska armija. Nemam ništa više puno za reći, osim da je najbolji. Boj. Zdravo nosite, ja sam Martin Andrejevski, a danas kad gledate mišljenje za Vanimi, znači u posljedno vreme Vanimi kida na Balkan, pogotovo sa pesnata što je napravi, znači za 3 dana 1 milion i 100.000 lajka, tako da ljudi, nemam drugo što da kažem za Vanimi, čovjek od kida, znači. Dokoliko se dopadne ovo video, stisnete like i subscribe na genije. Pozdrav! Pričamo o Vanimiju, mislim da je dečko sasvim ok, jer ima jaku armiju i sve to, ali nekada malo me da pretera u hejtu što ne podržavam. Mislim, nije da ne podržavam, ali nije ok da toliko hejtuje druge youtubere. Ali ovako sasvim ok i sve najlepše mislim o njemu.
Ćao Genije, ovo je moje mišljenje o Vanimiju i to je Braćala je po mom mišljenju jedan od najviših youtubera na ovom Balkanu. Veoma volim njegove klipove, uvijek me nasmije u njegovim klipovima. On je jedan od najboljih youtubera na Balkanu, to je drugi po redu po mom mišljenju. Osim Muđe, naravno. Ja se nadam da sam ti dosta rekao i naravno njegov distrek je pokidao. I čao Genije, lajkujte ovaj Genije to video i čao ljudi! Svima ljudi, ja sam Mazar, ovdje sam da kažem ukratko mišljenje o Vanimiju, pa tome počnem o njem, onako pozitivan lik, cool, nekim slučajem manipulator, željan je slave, pregleda, lajkova, subscribera, malo ufuran, jedan od najzanimljivijih youtubera na YouTubeu, ima smisla za humor, to ono najbitnije, skoro je pa kao Genije, i ono nemam pojma što bih mogao da kažem, mislim sam sve rekao, tako da to je to i prošle 3 sekundi, vidimo se. Ekipa, evo mene drugi put na Genijevom kanalu, imam malo vremena, zovem se David i tako mi se kanal zove, posjetite i moj je danas zadatak da kažem mišljenje o Vanimiju. Mišljenje o Vanimiju je jednostavno, on je za mene osoba koja vas može nasmijeti stvarno u 1 minuti, na dobar loš način, bez psovka, s psovkama, znači takav je cijeli i jednostavno stvarno može vam uljepšiti dan i to je jedno od najbitnijih stvari što se tiče jednog youtubera. Ovdje malo. Genije, imam, rekao da kažem za Vanimija, imam 30 sekundi, evo, kakav je youtuber, pa ne znam, po meni je dobar youtuber, dosta ga pratim, tako to, evo, onaj distreg je pokidao milion prikaza, ima jedno 100.000 lajkova, stvarno je pokidao, dobar youtuber, ovako i tako te stvari, tako da, eto, mišljenje moje o Vanimiju jedno kratko i to je to. Zdravo Genije, hvala ti što si mi omogućio da budem u tvom klipu. Mišljenje o Vanimiju. Moje mišljenje o Vanimiju je savršeno, znači momak je lud, znači volim ono što radi i cijenim to, poštujem. Pjesma je znači razvala ekstra, znači slušam je dan i noć. Vanimij Alen Žabo živi u mom gradu, gradu Zenica. Volio ga upoznat kad imam priliku neku. To je jedna od želja da ga upoznam i eto to bi bilo to. 30 sekundi je isteklo i vidimo se. Vanimij Alen Žabo, on uvijek se izvinje u svakom videu i on uvijek snimi video ako mi se izvini i sada je snimio distrekt i izvinio se i on je dobar i on ne želi da ima svađe i on se izvini. Da još Vanimij se izvinio i ovi u Benjaku i Mariji Žeželj, nekom youtuberu, tako da Vanimij je dosta dobre stvari radio i vas da ono uopće ustali sve dobro. Za ovaj trud kičma nikad se ne zavija, sve što meni treba je se braćarska armija.